Peter Alinde umushomesa y'ishomero rya government eryakibuye secondary school mu Rukyegegwa na jangu tamu yo kubanza nekora cyangwa mu kwega kw'abana. Tamu yo kubanza eno manyisa omwana wakwala mushaka mu isomero ayitegereze emikoro y'isomero. Then ayitegereze syllabus ayitegereze amasomo akagenda kusoma ngo kimukonyereho umugayibinga mu somarwe bakamaliriza. Nitera abaziro muranga bona kubahumurikisa abana umubwire abana bakahumurika bikaba bamashomero baganiye nabo ntumango embera nimbo gwiro muganira nabakuru bamashomero ocubota kabwine kasente akagumusariza kunko mwana katandika nabandi cyo kubanza abandi mbamusiba bakuza kwija fine aza kubona ko pora notes konka notes ziba explaining rataruko zikashana na notes ziba explaining aru watu inabana bibuka byinshi hari umwana ari kwatara rubaho bari yombe explaining wakakwata kandi twinabana bo supervising so tukamanya umwana wawe ari mu kategori Kugambe bino kumyishengero wa Chaka Central mu Rukyegegwa Honorable Tom Bright Amoti yabanasibura beji abakwatiraho mu kwega oba abantu bagaraka mu mashomero. Icyo bugayige cyo sobora kufumuza yiri okarekera umwana wawe sanzeno ni education n'abana rubatana capital ye mu mutwegwe haragenda gahona ina ekipapura cye mu mutwe ina magezi cye mu mutwe kiriye cyonka twagamba abana abantu ali abamazire sini yakana obundi batwekwa obundi tubasora kuyongerayo obundi batagimalire kurungi twagamba leka abana abantu tubatungire nabo institution abana barasome bye mikono ebyo kubaija ebyo kubumba ebyo kanika. Tom Bright yakatandika inteka yo kuhabeza basare eri kumanya nka Tom Bright Education Scheme ahabezi bari korenga rushanju bayone baganyurwamo. Ninsima Honorable Tom Bright Amoti abo kutuyamba itu abazaira bali balemerirwe yatuyamba abana baitu barugayo bagaruka amasomero batandika kusoma nyenda gene some muno nteko mutima some neto tuheyo kyaka agenda kuba engineer. Omugandi abeje kwetororo mu mashomero batandika tamu yo kubanza kandi hono mu district ya Kamwenje abeje bingi tubatandikiraho. Abana batahumuruka basigara barakora ki manyiwe umushomesa ni wote mwamani abukuba abana niba customers bitu customer tora murekerayo obuze habwaca atahumuruka arwire ayine kizibuki then yaba yine kizibu ugambe na head teacher mukorengane na bayero sizi murebe ngo cyo kizibu cyahwaho. Enshongeje bajeje cyerere biro bikore buhiremo hamwe nabeje butetegure cyo rukumara ecyo mukuru webyo bwegese ari kugira ngo nishiteganiza mutino ngo bwegese. So education no kwatanisa tutategereza kuronda results ezo kugira ngo abana bakozere bata mwishomero rya nanka ryakozere kubi kunkubu ayosha kutaragire ishomero kuza kubuza ngo abana bashemere kuba barazayishomero so oshemerere kuba urabuza from the word go abazina nawe no kwakutera hansi ukashanga abana bacereza umubyaro kwishara amashomero gahumurika izoba konka ipenka St Thomas twumurikiraho week emwe enyuma ekikuturetera twahumurika week emwe enyuma abandi batakatandishire no kugira ngo tujye tubanturebera ha psychology yo kudiribana n'abandi abana no baba batamirwe okujya mu cyaro so koko bihayo ejo wiki baconcentrating abantu babizo mu kintu cyo bakunda then tamuke kuba neza kwa agana mashomero gaga kusigaye weekend na niwo gisigaye amashomero gwana gatandikira izobo kwetoro rihanga kandi abashomesa bayihanangirizwa okutandikiraho kushomesa okureba ngo abeje tubasigara nyuma gashaka Philip Mulangira na Arthur Natwine.